Ишғал етілген Қырым елі меморий сынарда ФСБ хадимлері құрылтай делегатларыны яқалады. Қырым татарлары Киевде кечірілген құрылтай конференциясындан evге қайтайдылар. Олар 2 saat devamında tutuldu ve sorguға çekildi. Bundan son onlarını еберділер. Боқта Қырым татар Milli Құрылтай Меркези сайлав комиссиясының рейсі Заир Смедляев хабер етті. Яқаланылғанлар арасында фаал ве сесетшінас Ленора Дульбер, құрылтай делегатлары Ленмар Юнусов, Мустафа Асаба ве Milli Meclis рейсінің muavini Nariman Celal. Bu demek mahsus bu FSB'lerin hareketleri işte adamlarını korkutmak. Adamlar Kırım sınırından bir yerlerge geçmesinler. Kırım nasıl vaziyette olan, nasıl bu yerde insan haklarının taptalan bir yerde ait olmasın deyip böyle baskın bir forması